Rikala dini semua kerasa deselanang apa buin kesarangin antuk angin sendiri keampahan ketengah punyan-punyanan sana ya telah mendamu sang yang surya sinane ulet kaki sinari entung nyiri yang lapar ngawitin pupulan tunapun lakan mendaki rimpai ke pantai kegiatan banget pupulan tunatuni itu saling ngepai ketering organisasi bangka ngawitin pendakian rintang markisani akhirnya punya kaya bermakna sakit walu ipun ngelewatin atau rasa jengah terhasilkan itu bisa pun galah kumati garis di pengerawang tenggenak perkemahan sani sampun kesiapan garis ipun masa tenda keniagayang seorang arif ngawitin kegiatan rangka ipun melajah indik kepagahan ragam ipun hidupin alas priak-priok rintin kepemimpinan terketeguhan ikayu rikala sinar sang yang surya endang kau langite mewarna barat minah yang galah sampun sanjung alit-alite punika malih mengkumpul laris bapak guru ngintenin pewara-wara hidup acara sang bangsa Alit-alit sareng sami, Bapak sampun ngenahang bendera ring genah sampun cemawis, ring tengah alas punika. Sinalih tungin tim saning ngeniang turu ngumpulang bendera saning paling jagi ngemulihang hadiah. Ewane sadurung saning kalu murid-muride sareng sami mangda mewali ring genah mapupul. Alit-alit punika raris nginuten napi sanes-sanes kaweda punika. Acara punika kekawitan soang-soang semi telet berlomba-lomba mandang melihat bendera paling akhir sake wonten ring tengahe pemagi silesi nunggil anggota tim barang laku laris tim punika lempas oleh tim saniliana Tari, raganya ten kenapi. Aduh, cokor tiangnya sakit pisan. Kenapa ini kan nih? Beh, ini gitu, nang mererena malu aja pos deh. Ampun nang, nyanan iraga kecak atau tim sanilenan. Kiwale tari sing ida jalan. Ampunan laki guys gitu Laksmi. Usan, ampunang miagan, ngiring, mesandekan aja bos. sesampune masenekan aja pos raris temutusang ngelanturang pumargi sake wanten tempunike kenike sengkalan ngawinan tempunike paling ring tengahin alas tur mau pisah sareng tim lianan semeline silih sinunggil anggota tim lagu nyantos metatu ring cokor sane ngeranayang tan presiden memargi lantas tempunike kebagi dados kali Asifa Mira lan Laksmi rerawan tuan tari lan gauri nyantos di tengah alase ring tengah pemargini ketiga alit-alit punika nenten nyelapang ngeniang kotak misterius tanpa rasa sengsaya Asifa buka kotak punika sujatine imira sampun mepekeling mangde nenten ngambil barang-barang rintungan alasi sake wonten itu nenten nguguna pisane sampun kesebiahan oleh mira tetap buka kotak misterius punika raris medal sinar misterius saking tengah kotak punika sane mawinan ketiga alit-alit punika kesedot ke tengah kotake ketiga alit-alit punika meranjing ring negeri dongeng laris ketiga alit-alit punika merebak silih sinunggil saling melihat lantas dituwenten anak lanang misterius ring arep sareng tiga Dia hanuyut apa karya gen
Jeruh tiang kesasar tur uning margi mawali kagena pakai mahan. Jeruh ni uning yang genahe puniki. Ragone sami nenten prasida mawali sadurungan yang benda sani ngawinak ragone sami ring negeri puniki. Dados nih tiang sarang sami ngelarah kotak misterius nika nggih jero. Ring tengah kotak punika wonten 3 mutiara kehidupan. Dur ragone harus ngumpulan buku ketiga pangmeris dayang mewali. Jani ngangina perjalanan tantangan ane adu diharap. Dan dene ragone lakar nemu diharap kehidupan ni endong. Sakit, anak lanang misterius entu hilang. Ketiga alit-alit punika pun mulai jejeh lan merasa takut. Kewalu tan wenten pilihan sanilianan. Pamuput nih, ketiga alit-alite nyarengin napi sani kerausan oleh anak lanang misterius punika. Lan lantur berjalan ngangenang. Ring genah lianan, gauri lantari pun nyantos suwe. Pemuputi ajak mekejang sengsaya. Metakon dije timpal-timpali luas. Apa ke mekejang kecak utawi luas ninggalin gauri lantari ring alase? Mekejang gelur-gelur ngaukin timpal-timpali. Ulian rasa jejeh lan ragu-ragu. Asifa, Mira, Laksmi. Aduh, ija kalian nih. Ija nih. Pocol gelur-gelur tari, pasti mereka super luas. Mai kalian kan mereka, lan ada patulungan malu pendidik. Pokoknya sing. Mereka tuh tiba-tiba rageni nawang. Mereka pasti akan mulai lan ngaba petulangan anggon pesuang iraga dini. Iraga tuh harus setia metimpal, sing dadi ngalahin timpal nawang. Selain tentu, Asifa, Mira, lan Laksmi melanjutkan pelajaran nganginang. Tur ngelewatin jalan rejang ane ada di tengah alase. Tenyelapang ketiga alit-alit punika ngelintangin wawidangan sani akeh medangking arjo marupa manusia. Raris ipun metemu sareng wong samar. Sani makte mutiara kehidupan. Wong samar punika yen tentios wong samar teka-teki. Sani merekat dengan kening awak ibu mila. Wong samar punika sering pisan nantang manusia sani kecunduk mangde nguningin kasujatian ini. Teryening dan presiden nguningin kasujatian. Wong samar punika upah manusia punika dados batu. Mangkin giliran ketiga anaknya punika sani ketantang nyawis kasujatian punika. Yening presiden nyawis kasujatian punika oleh pinaka upah. Inggih punika mutiara kehidupan. Presiden utawi nenten presiden atau perolehan mutiara kehidupan punika. Ketiga anak punika raris ngewanenang raga ngingin tantangan sani keicen oleh wong samar. Tapi sane duwenan oleh manusia kesaktian dan sampun ketumas keadol dawi kaijen. Napi ke penyawis nih. Duh, tiang dan enyak jadi batu. Apa nah, tiang tenung nih. Tiang uning. Pasawitran. Jadi tuh. Aduh, tiang takut. Yang penyawis hilang. Antuk pasawitran, iraga ngak jungang kena percaya ring suang-suang angge. Laksmi, tiang percaya tekening raga nih. Tur punapi ya kawan tenang lan pialang. Ngiring, iraga sarang-sarang masih kian. Raris ketiga anak punika nyawis teka-teki sani keicen ring wong samar.
antuk kayon sejati. Tanpa sangka penyawis ipun bener. Ipun praside lintangin ngantos selamat. Terboleh mukulan silih sinunggil 3 mutiara kehidupan. Dari selanturang pemargi ngangina galah puniki ngeranjing ke dunia peri. Kawin tenan dunia peri puniki sampun kekuasanin oleh kekuatan corak. Sane ngawinang punyang kayu ajaib genah ipun jumeneng kering terganji. Para peri puniki genah lemes tanpa kekuatan. Saking punya ajaib. Kawin tenan punika mawinan ketiga anaknya puniki sepet karena kita menurut perih. Pemargi sani patut sani mewali yang punya ajaib mangde subur inggih punika debu ajaib saking lembah kegelapan. Kawenten sengkala sampun mempukul debu ajaib. Mira nyerot ringabinge. Asifalan Laksmi siaga ngedeng limane Mira. Mira mulai pangde kekalih timpalin neten ngedeng suwe-suwe. Ipun takut yening timpalin sarang wis lempeng ke abdi. Kewanten antuk kekuatan ipun laris Asifalan Laksmi prasida nglamun Mira. Sesampune punika ipun bakal debu ajaib punika ke dunia baru. Lan prasida melalui yang punya ajaib sedurunge kering yados ulang subur. Tanpa sangkan para peri dijen mutiara kehidupan sanit pengkali ring ketiga anak punika. Yang sanganginang pemargini kerasa yang sangka ipun ketiga sampun keliwat lelah tenenten sanggup malih ngawanturan pemargi. Ring tengahé pemargi sani lelah ipun besandekan ajepos. Rasa seduk kelan bedah kerasayang atuk ipun sareng. Sake wanten percuma bekal punika wantah mesi segelane Asifah. Sesampune eling ring pesawitran ipun ketiga antuk manah sujati laris Asifah ngedumang bekal ring timpalne sareng kali. Nenten lali ipun mideh pelik ring buka kekalih timbalipun. Ipun sadar dan awak sampun ngeranayang sareng ketiga kejebak ring negeri dongeng. Sedek ipun ngajak dan lapang ipun ningakin sinar sani medal saking beten batu. Ipun sareng ketiga ngantenang nulet batu ne punika. Tanpa sangka iri ke ipun namunga mutiara kehidupan ring beten batu ni. Ipun sareng ketiga gergita pisan tur saling meplekut. Ipun ngarepang mangde gelis-gelis ke dunia sanirian. Ring genah hilian gauri lantari sampun suwe nyantos sang timpal-timpali saneten teke-teke. Ipun sareng kalih ngeleng ngantos siksikan antuk rasa sengsaya. Sakit wenten suara batis berjalan makin ipun sareng kalih. Suara punika nenten lian bapak guru sani sampun suwe ngeruh kawentenan ping barak sani nenten raup ring genah mapukul. Benten api niki ados ngeling. Ijen timpal-timpale. Bahaya niki yening punika ngiring wonten acara doa bersama. Lantas bapak guru laris lunas ijaring ide sang yang widiwasa mangde murid-murid sani ilang prasida ketemu malih. Ring genah lian Asifah Mira lan Laksmi malih ngeling mawinan ipun nenten prasida mewali ring dunia nyata utawi sekali. Sake wanten ipun sampun mupulang 3 mutiara kehidupan. Kenapa nggih dados iraga temuali ring dunia skala?
presiden mewali ring dunia sekala. Jadian punika tiang tetap bersyukur. Mawinan sarang timpal sekali punika sani sampun presiden nyalani setunggal kegodahan sani wenten semangat lan kebersamaan. Untuk punika ngawinan iraga numbuh rasa saling percaya lan jaga pasawitran. Saget ketiga mutiara kehidupan punika ngebadalang cahaya terang pisan. Lan makteipun sarang ketiga kegenah perkemahan. Asifa Mira Laksmi Gauri Lantari Rasida bertemu malih. Ipun saling mepekut teruning arti pesawitran. Dikenahi siosan Bapak Guru gergite pisan alit-alite Rasida bertemu ngantos rahai.